Om Swastiastu. Titiang muasda I Gusti Nyoman Ari Suryantana saking Banyar Antogan Blabatu nomor undi 8. Sane mangkin titiang jagi ngemiletin lomba cerpen bahasa Bali online sane memurda grubuk pengawi I Gusti Lanang Sutejo Narendra. Tugas malu kumininine kena grubuk aku. Ini nih ngawetan tuturne biasa setonen titiang mesare tiang tuturina satwa. Wih cek megenepan satwane. Ada siap selam, ada sampi wada, ibelong, Raden Galuh, men belenjo, kambing teken bojok. Jagliu pesan satuan ini. Sebilang wai jak bisa melenan satuannya. Cek aden ini manudok satwa. Cek begah ben midang ramah. Pedangin tu tumben titiang tuturina satwa melena. Pusing unuk beburon. Pusing masih satwa rarkikan. Sakiwala tutur saja. Saja-saja dia tepukina teken ini. Mara pesan sebut yuda puputan Badung. Tugas itu nini malam moyuso pitung tiban. Subhanawang teken munyin keptagan bedil lan Maryame. Gumine kena grubuk agong. Anak liu mati pecek-cek. Tunis semang anakin nagan kesemua. Nyanan sanja ne jagiya ane tegan kesemua. Ini nih nyatwa penyingakane nerawang mirip ningetang duga sento. Titiang nulenga ngantiang satwa ini. Anake tepen gedeng ngutah miseng. Awai sakit mati. Kan itu sing ada anak bani pesu 5. Angkul-angkul ne liu misi gue kan bahkan. Panggengken nih. Gitu titiang takut. Angon sawen. Yen sekala ne di karangan tu sedang ngit tu sing tadi delokin apa tu sing nerima tamu yen di sekala ne buta kala aneh ngai grubuk gitu sing bani kai. Oh gitu di jam sahur. Si Rahe mau bat-bat baruekan bahkan. Pangkengken nih. Gitu diambil medakon. Sawen nawa. Anake apang tusing ngusut iraga. Iraga masih tusing ngusut anak. Oh gitu. Gitu di tiang saut. Takut nini tan sipi ticengnya nyalung sing pepegatan memen nini ngolen nini mengkap ditu di longan dia nggak apa saja mirangan untuk mengkap di longan. Di longan nih oke itu diam saud di longan mengkap di tuai wainan dedaran
Kemu bekalang kelongan ngencah maju di tu pesua. Keto ini bulan-bulanan kan disuwot kerubuk Bulan tu nini nutogang tuo buka jani. Anak yang orang nini sisan kerubuk. Muat kawat, mutulang wesi, megeteh kantau aling. Itu nerawang kena tiang dugasan tu. Bakal disikutang dia awak dia. Mati jelek nak mengkap di longan. Tusing man lali, tusing ngasih man pelayanan. Nah, ane jani tiang coba ane madan kelih. Gering corona ane jani ni benin. Nih, pemerintahnya ditahan. Tusing dadi keluar rumah. Jaga jarak. Sing dadi merame-rame. Social distancing. Tur setata nganggo masker. Ingat tiang teken tuturin ini. Dong gitu ya. Tu tujuan nak mengkap di longan tur nganggo sawen. Puniki tutur tetamian saking ini simpreg. Dan yang embas sering sibang duk puputan Badung dan yang ngangkit karo pitung tiban. Inggih asa punika sane presida katur pinaka penguntat di tiang ngatur duket kangkung samel sere kira langkung di tiang lunas kerengna sinampura. Inggih puputan di tiang untuk Parmasanti. Om Santi 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 Om.